amakuru n'amateka hano kuri Rwanda Cinema. Noneho ibintu byabaye umuriro, ibintu byafashe indi ntera muri Miss Rwanda. Miss Nimwiza Meghan wambitswe ikamba rya Miss Rwanda 2019 tayari ubu tuvugana yamaze gutandukana n'abategura irushanwa rya Miss Rwanda. Mu kanya gato, mu masaha atambutse, mu masaha make rwose nk'abiri cyangwa se imwe n'igice, ku rubuga rwa Instagram rwa Miss Rwanda batangaje ko bamaze gutandukana na Miss Nimwiza Meghan ku mirimo yarashinzwe muri Miss Rwanda. Ku rubuga rwabo rwa Instagram itangazo rigezeho mu kanya riragira riti, yes, ni mu rurimi rw'icyongereza. Icyongereza cyanjye ni nyene ni gikeya, ariko turaza kugerageza tubishyire no mu rurimi rw'ikinyarwanda. We would like to inform the general public that Miss Meghan Nimwiza has departed Miss Rwanda organization. We are very appreciative for all the hard work that she has done for us as the director of communications. We wish her the best of success in all future endeavors. Naga icyongereza cyanjye rwose ari cyinshi, muranyihanganira. Tugerageje rero kubishyira mu rurimi rw'ikinyarwanda. Bagize bati, turashanga gutangariza abantu ko Miss Nimwiza Meghan yavuye muri Miss Rwanda organization. Turashimira cyane ko yakoranye umuhate n'ubwitange ubwo yari umuyobozi ushinzwe itumanaho. Turamwifuriza guhirwa mu bindi azajyamo mu minsi izaza. Ngiryo itangazo rero risohotse mu kanya. Tayari Nimwiza Meghan, Miss wambitswe ikamba rya 2019, naga kibarizwa muri Miss Rwanda organization. Yes, tubibutsa ko Miss Nimwiza Meghan yambitswe ikamba rya Miss Rwanda 2019 yari yahawe uyu mwanya w'umuvugizi wa Miss Rwanda organization mu mwaka wa 2022. Sori gatoya, mu mwaka wa 2021. Reka dutegereze turebe, ese ni iyihe mpamvu Nimwiza Meghan yahisemo gutandukana akava muri Miss Rwanda organization? Impamvu ni iyihe? Komeza ukurikire ibiganiro binyura hano kuri Rwanda Cinema, by'umwihariko iki kiganiro amakuru n'amateka. Mu masaha makeya turatohoza tumenye impamvu yishe inyuma ibyo gusezera kuri mu Miss wacu Nimwiza Meghan. Gusa amakuru ari kuvugwa, gusa tudafitiye gihamya nuko Miss Nimwiza Meghan ashobora kuba agiye kwerekeza mu ruganda rukora isima Prime Cement, aho ashobora kuba agiye kuba umwe mu bashinzwe iyamamaza bikorwa. Reka ngushimire ukunda ibiganiro binyura hano kuri Rwanda Cinema. Nibisanzwe ni wa muhungu wanyu Seibi cyangwa se niyo mugabo Celeste wanyitukushatse. Imana ikomeze kurinde rero, nibutsa gukanda subscribe niba utarabikora, like, share ndetse na comment kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza. Imana ikomeze rero kurinde. Ciao ciao.